MERU ario Seneta Mithikali Nturi kuma murengo jwa UDA na arua muthenya ni bekete gikaro nteretia na nyuki na araba ithukirite ngavana wa MERU KIRAITU Murungi na kumwira akenderia AMERU UGUAA bwawe bakirikithia nkiama ya Kenya Kwanza iria niyo ikathondeka thirikari izite Abunge baba ni berite KIRAITU auge murungamo jwawe ni untu ambire kuga ni wazimio gukuthuka ambiria kwira antu gitene kia urais bathure uria bakwenda muchemano jojojo jete ntuko KAITIGE murengo jwa MERU Kwanza tutumiria munini wa ngavana wa Nturi kithurano nekizite mawira kirigia ni agutwambiriria. Seneta wa MERU Joe Mithikali Nturi na uro kumereria matagiti kia ungavana gukurukira tigiti ya UDA na atongeretie abunge ba MERU na barani agwati mbaru kiama kiu kia UDA kiri mucemanio nteresa rikipia na aria abunge baba babonene witikio bwa iguru kugwata mbaru munini wa rais William Ruto bakiuria kari kuthiria nganja amubena witikio UDA ne kajukia thirikari thurano mbere mwaka juju. Votes for the president William Ruto, for Governor Nturi na Senator Kutharikira Murungi na yumbe betu ponde for the 9 constituencies nondo to committed kushinda ite bionde kenda ndene ya MERU and including our MCAs. Anto ba MERU ponde barungamite na kama KUDA na William Samoei Ruto. Kwa utoleria na confidence ati kama KUDA gitongerete ni William Samoei Ruto ikyo gikathithia thirikari kwambiria tariki 10 mweri jwa 8 mwaka juju. Bunge bora tomba kwetha tukiaria ibora tukomba kwetha tukirungama na thirikari ya UDA irora tukuthithia tariki 9 ukilukira rais wetu William Samoei Ruto na itukumea ukilukira William Samoei Ruto county yetu ya MERU tukomba kwetha tukilobe resources imbinge no tubo connection irora twithirite twenio na excellency the deputy president William Ruto. Antu wetu baitara mathabu ibaile boya no wiketie AMERU kire opposition. Naitu kwenda baile boya kabisa. Na tukenda AMERU baithira bariki opposition. Kuona kimoroto yetu ya bottom up government. Tuina structure, kana strategy ya ku make sure that border crisis ika resolved once and for all. Wantu betu bamenye kuma narua ibo betete thirikari-ini ya President William Ruto tebo barikire opposition nontuma amuntu akejo kwaririo ATIGE you'll be surprised. Seneta Nturi akiariria nteto ire gwete monki ege muchujo ntuko ya Ramisi na ugete boja kiama kia UDA guti musiasa kinyomo benderete na guti ora barwa mwankira nandi ende bakathingatira ciaria cionthe cia kiama kia UDA mwanka ntuko ya muthia ni kwenda kwira antu bonde baraba kweria kureta the wrong impression that kwina any favored candidates kiamene ki utikyo na our constitution is very clear na processes kana motions ira anto babuiri wita through arrive at candidates barapa karan for various positions. Those motions are in place, none is concluded, nobody has a nomination certificate, and until that exercise is over utie omba kwa muntu favored or not. Abunge baba nkoroki ne baithukirite ngavana wa MERU Joe KIRAITU Murungi na kuthumbia wathani bwawe na arakinya bamuritie kuga murungamo joe jwege giti kia urais. Antu betu iboragi na aratigania mono east tigania west na eu ne feri ya thirikari ya county government no ntumbonaga ngavana wetu akiuga chibo atwika nkamera ikama icuro chije MERU chibo abuto ngugi nduri atane baba kweja nkamera be na bunduki mo automatic ndiko mena ata chibo wetu MERU ageta kurigeria nkamera na njara na atekinya irungu ene akira aerwe ni utawara kwa udwa chibo ukageta muntu weja kurungama eromba kura areka kuwa president yo wenu eba no kuromba kura utumba kuromba kura na kiama uchoka ureka kwira anto president yo kuno otwichithirite no ndote kwenda kugweta azimio uga ugora Raila Odinga uga Muntu ujo tora kuthiuruka akiugaga kura kaitaragwa netere tariki 9 one kura ikiringwa ete atare ni kiao muno kinene kuona some of our leaders still bakendelea kuinsist kana kweria kundifront anto ba MERU
nonto iba make mistakes, nonto ba selfish interests, but they alive that the current economic crisis in the country ni as a result ya bad governance. Nkiripotera Weru TV kuma kaunti ya Laikipia, Mbeta Mawira, Kirigia.